Il-Prim Ministru Robert Abela qal li twaqqif tal-Awtorità għas-Sigurtà tal-Ikel u pass ieħor lejn Malta aktar b'saħħitha u sostenibbli. Dr. Abela qal li din l-awtorità se ssaħħaħ il-governanza u l-protezzjoni tas-sigurtà tal-ikel f'pajjiżna filwaqt li tiggarantixxi li dak li jkoll il-poplu Malti u Awċi ikun sigur u traċċabbli tul il-katina kollha tal-ikel. L-awtorità se tiġbor taħt saqaf wieħed il-funzjonijiet kollha marbuta mas-sigurtà tal-ikel mill-bdiewa u s-sajjieda sal-importaturi, ir-ristoranti u l-konsumaturi. Il-Prim Ministru elenka ta' proġetti biex tissaħħaħ l-infrastruttura marbuta mal-ikel fosthom l-modernizzar tal-biċċerija, bini ta' suq agrikolu ġdid u l-Food Innovation Hub b'investiment ta' madwar 20 miljun euro. Kien għalhekk li minn pandemija ħloqna awtorità bħal din you are what you eat kif issemma fid-diskorsi ta' qabel u għamel intervent b'saħħtu ħafna l-Kummissarju Ewropew responsabbli mis-settur li qal li ma tistax tmexxi kontinent bistonku vojt. U dak l-statement kien wieħed li verament laqatni għax jixed l-importanza tal-ikel fil-ħajja tal-bniedem. Għalhekk li parallelment irridu naqduha ma' strateġija ta' nutrizzjoni tajba u sana taqqat ukoll mal-Malta Vision 2050 u taqqat ukoll mal-well-being li rridu nimbuttaw il-qudiem. Il-Ministru għall-Agrikoltura Anton Refalo qal li l-awtorità se twassal għal sistema aktar koordinata u trasparenti li tpoġġi lill-konsumatur fiċ-ċentru tas-sistema tal-ikel. Din l-awtorità hija importanti ferm, speċjalment fi żminijiet tal-lum, speċjalment ukoll f'pajjiżna meta inti għandek pajjiż li jimporta kważi 70% ta' dak li jkonsma. Il-Kummissarju Ewropew għall-Agrikoltura Christoph Hansen qal li l-awtorità ġdida hija pass importanti ta' kooperazzjoni Ewropea biex tiġi assigurata s-sigurtà tal-ikel u l-appoġġ għall-bdiewa żgħażagħ. To deliver food for our citizens at a fair price, but as well to ensure a fair income to our farmers. So this food security and food sovereignty is very important. And now with the new authority here in Malta, this is a big cornerstone as well of European cooperation to ensure this quality and quantity of food. Il-Prim Ministru Abela u l-Kummissarju Hansen qalu li l-ħidma se tkompli biex il-politika agrikola tal-Unjoni Ewropea tkompli tappoġġa l-bdiewa Maltin u Awċin b'mod sostenibbli għall-futur.